Bonk. Huh? Hey! Wow! What? Ayaw, di ma. What? Hey! Huh? Wow! Hey! What? Hey! No, 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 no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100. Huh? Hey! What? Hey! Huh? What? Ayaw, di ma. Huh? Hey! Wow! Wow! What? Hey! Yung wallet ko. Huh? Nandito lang yung kanina. Huh? Hey! Wow! Ayaw, di ma. Hey! Huh? Hey! Ayaw, di ma. What? Huh? What? Hey! Huh? Wow! What? Ayaw, di ma. Ayaw, di ma. Hey! Wow! Hey! Ito? Pare, Huh? pare. Pwede mo tanong? O ano natin? Pare, meron ba kang nakita dito pare dumaan pare? Nakasid? Kanina, meron. Maglakaw yun? Nakaw? Lakaw yung mga wallet namin? Ano ba to? Ah, yan yung paninda ko, negosyo eh. Negosyo, pagkakikitaan. Ano yan? Ano yan? Wallet ko yan. Wallet? Parang, ano yan? Wallet ko ito eh. Wallet ito yun eh. Ano yung, ano? Ito yung mga ko. Wallet ito eh. Hindi ako maglakaw. Ah! No, 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 no. Tabang!